إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين قال الإمام البخاري ورحمه الله ليوافا وأدب المفرد مفتوك حديث تكوك سلسلة درسكاتي هوريها بفرنا بس مرحبا دنما ميك كوريغا فيرا ولغن متا مي كوريغا كون مي حديث كلا ہوگا واني එමිහක ලිබිෆවා දරියකු මරුවෙජ්ජ මීහක ලිබේ සවාබා ධර්මාගේ වාහක බයාන් කරවණු හදීස්ත ඒ බාබුගා අවගොන් මෙ එමෙ ෆහම් හදීස් කියාෆාන් අදිවස් ඒ බාබුගා ඊතුරු හදීස් වස්වල තකෙන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි රිවා කරබ්බාෆා ඉබවේ ඒ නිමුණු හැමෙන් අවගොන් මෙ මියදු ෆෂාන් එගොතුම් الإمام البخاري ستيك سالس ونا حديث کا رواق ربا فامي وني عمرو بن عامر الأنصاري قاري إكليفان بداروني قال حدثني أم سليم تمن كليفان حدثتني أم سليم تمن كليفان كيادني قالت إكمنا بداروي كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما تمن كمنا نبي صلى الله عليه وسلم غاريوغا ادوه غاينيمه فقال هندوغا اكليفان حديث كربيه يا ام سليم ما من مسلمين يموت لهم 3 اولاد ابس مسلمكو انا تندر لبفا إلا أدخلها إن تندر لبفا تندر مروي جكم قوانا إلا أدخله الله الجنة بفضله ورحمته إياهم إن الله سبحانه وتعالى إميهكو الله سبحانه وتعالى إله رحمة إدارنتم مدور كربا سورك والدوانه قلت تمن كمنا دنوا فيما واثنان دكودين كم قام يسمه واه كي انا كلبه دارين ترين دارين مروي كم قام يسه حديث قرباني واثنان دارين بيس مه اما داريا كل بمفه ہوگا ادار فلو بالغ ما هم فورم كورين ادار فلو مرو مكي هي دارين کے ما بفینا قیامت ہوگا نركن سلام بسورگ ودوي سبب تو ترين سبب کے گتگا میوانی میکم اما می کما بار دے گتن متا الامام البخاري می حدیث وسوتا روا قربافا میوانی النسائی کے روایت گوانی اے کودین اے دو ہوگا اے کودین امی ہن بون وینے اے فدا می ہن نگ حالت گوی می ہن نگ می ہن داری لعمر گا مارو می ہن بون وینے ادخلوا الجنه انتم وأبواكم بفضله ورحمته اكدنا قيامت دهبنا بين تيكدين سورغ ودگن داشه تيكدين ما بفينا ايكو سورغ ودگن داشه එහෙම ලා උමරු ගත් දරිය කුලිවෆ ඒ ඉන්සානා ලිබේ වරබ්බොඩ හිතාමයි වරද්දෙර නමවස් එකම කෙත්තර වෙජ්ජියාම කුරී දොස්ගේ අයිසවා හදිස් වස්ෆුල්තගේ අයිසවානේ එකමන් එනා කෙත්තරිවේ සවාබා ධර්මං එදිජ්ජියා මිමති වෙරි සවාබා ධර්ම එනාය ලිබේ එහෙම එනා සවාබා ධර්මං එදිජ්ජකම ගාවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනා මිමයි කන් දෙවානේ එනා ලිබේ කුල දරිෆුළු baale umrafum kuriga marwajje kamuga wana ma ekudi medur kuraba ena surge wadwa devan adis al imam al bukhari hama mi babuga ituru basfule mitage nawafa mi wani abu hariz gari riwaye ngane kalege fan vidalwani an al hasana haddathahu biwasit kiyat anegga hurafa hasan al basri man kalefana kiyadine
إن صعصعة بن معاوية حدثه صعصعة بن معاوية كابيفلك كيادين كاليغفانا أنه لقي أبا ذر كاليغفانا أبو ذر بدلوية كاليغفان أبو ذر بدلوية متوشحا قربة هذا كاليغفان هو النبي فين هامك جاء إلواجه فين أرمتك زمانك بينهم كورا هامه تمتنم فين وفلا إيه إيش جاء إلواجه نير هدي قال إيه دوكا دنوا فيمه إيه دوكا دنوا فيمه لا بدل ويه دوكا دنوا فيمه ما لك من الولد يا أبا ذر إيه أبا ذر مي دارنا بدوكا كليك فانن يجي فاوني كوتشين هي ما نكى كليك فانن أدوها فوا حديث تكون منبره تمان منك ما كليك فانن كيال دي بلا شيء مي دارنا بهي قطعن أي سوا حديث تا قال إيه دوكا كليك فان بدالوية أبو الدرداء بدالوية ألا أحدثك تمن كليك فانا حديث كيانو دبم بيتوي معنى كي موضوع حديث كيانو دبم بيتوي بلى قلت بلى تمن كليك فان دنوا في منونك كيا دباشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء بدالوني تمن كليك فان أدو السويم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربانكم ما من مسلم إفس مسلمك يموت له ثلاثة من الولد إناك تندر مروجكم غوانما لم يبلغ الحنث بالغ عمرها ما يفورم يكورن الحنث مكياني ميها فافر واهما إنا عملتك سبب فافر وا عمرها ما يعني كي بالغ وما هما فورم يكوريغا إنا تندرين مروجكم غوانما إلا أدخله الله الجنة الله سبحانه وتعالى إنا سورغ بدوانه سورغ نودوا غتكشم كمنوي غانه بفضل رحمته إياهم أي الله رحمته أدي يكودين سببون أي مروج يكودين سببون الله رحمته هنا سورغ بدوا دبانه وما من رجل إفوغا دنواني أدي ميهكو أعتق مسلما مسلم علىكم من من كفكم غوانما إلا جعل الله كل عضو منه إلا عضو منه فكاكه لكل عضو منه إبس مسلم علىكم من من نكره إيه على ميها كم غنوانك إيه ناقة غنوان نركين سلام نكدينه قتك ما نكى إيه نركين سلام كده كما كفانه علوم minimum kurum bes ewa mi hadis was fuloga ai swami wani mi darin marwa darin emi hunge bla darin baadi gomura hame nufora la darin emi hunna libe fawa iruga kurigas munan faten ei waran hitama horikame ei maemba fain ekama war dera hitama kurakame emi hunge tuttu la darin bla umuruga marwedi umaki එම එකම කෙත්තර වෙජ්ජියා ඒ කෙත්තර වොන් එකම බේරුමා කමක වාති වෙගෙන් මේ කම බාර වල්ෆාව හදීස් වස්ෆුල්ත මෙන්නනි එෆදෙන් කම් මෙදවර කිජ්ජි කම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකුදිම් මෙදවර කුරවා ඉමාම් බෆයින් සූර්ග වද්දවා දෙවානේ කමගා මේ හදීස් වස්ෆුල්තවගා අයි ස්වාමි වනි අදි ඊතරම් මේ හදීස් වස්ෆුල් ඊතරම් අයි ස්වාමි වනි අලුම් මිනිවන් කුරුමගේ මායික අදි අලිමාම් مسلم ها مفد روايتك أبو هريرة قال رواية ربا روايتك السبع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث ربي من أعتق رقبة مسلمة مسلم أنهن علىكم من من كف ميهكو أعتق بكل عضو منه عضوا من النار إناغ ميهاغ من من كرون ميهاغ كم غنونك غنوننا نركين سلامك كرو نركين ركعتر كربيني نركين ركعتر كدبيني حتى فرجه بفرجه أي إناغ فرج ركّا كريفا فدين إيناغ فرج بس ركّاتري كربي نركين ما نكى مولي ميها نركين سلام فا بدو ألو كمكي ألو مينيوان كورمكي إم الإمام البخاري رحمه الله متامي رواية بسجن سواني دارين كودا لهم رجع ميهن اللي بدارين مروى ميهن نهوري ما يكان ميهن كموجا كتير بجنما أدي كموجا ثوابا درمان أدي جكموجا وانا ما كموجا هوري ما يكان بيان كورمغتون جنوا فاوا حديث وسولت
den efoga mi babu min nimma wala wamum genna wafa mi wani Anas gefanu gari riwayat fa ba riwayate Anas gefanu vidal wani anin nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore biye man mata lahu thalathatun emihaka tindari man mata lahu thalathatun lam yablugh al-hinath bali umra hame nufora darin tin darin ena libi balig umrahama forme kurim marwijkam gawanama adkhalahu Allah iyyahum bi fadli rahmatihi aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ena swargawaddamane elahuge rahmatun ema tin darin bay riwayat to gannani de darin admige kuriga agona mani itur riwayat kiyafa imme dariyaka ishare kurabegen aiswa riwayat ema mane ki emihaka dariya kulibu mafhuga ni'men Allah subhanahu wa ta'ala de umaffahu gabali umrahama forum ge kuringe darifulu ge furana ila subhanahu wa ta'ala hippa wafkam gawanama emiha kallibegen wa maikameke ena suwarge waddawadene naraka in salamek koddenevi sababu tawge terega himene kame aden yafuga al-imam al-bukhari hama mi kahala mi mawduga itru babe gennawani vidalwani babun man mata lahu saqtun emihaka dariya kulibi edari fula duniya mufamumuge kurin ma amamihage banduga waniko vette miha mata dari fula vette mihunna ekamuge huri maikam bayan kodde hadis wasfule basota jama kuraifa wa babe ema sabtu mikiyani arabin banduga dari fula furana ka vima furana nafsaka vima salis dos faham malaika be kala ko aissa furana aluba rasulullah sallallahu hadis ko rabbani mammage banduga e darifulu marhala ka faham marhala ka faham sate ka wihidwas sate ka salihun engos sate ka wihidwas suma fawga Allah subhanahu wa ta'ala malaika be kala fonwana thumma yunfahu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat denga fawga furana eluvene den efoga hataru kamen ena liuvene enage ajala enage rizqa enage ena baajberitto abaajberitto mihuri haiche livene hisabun manduga woma eko furana eluma ekon ewa nafsaka efoga darifulu duniyen awge kuriga darifulu vette mihun ekamak ketter vejjikamuga wanama ekamuga huri maikama mativerikam nota mihun nang hurita waba darama gewahaka baya korebuno hadis wasultake ke nota asartake ke mitami anan ami riwayat kurabba fahami bani Sahl bin al-Hanzaliyya kiya be fule sahabi be kale wa kana la yulad lahu ekale faana ki ei darikala ko ekale faana nuwa be kale sahabi be kale Sahal bin Hanzaliyya ne be fula ki mi kale faana ki mi kale faana darikala ko li faana nuwa be fule faqal bidalwani li an yulad li fi al-islam waladun saqtun فاحتسبته احب الي ممن ان تكون للدنيا جميعا وما فيها timan kale fano islam dinuga mati gawani kon mati timan kale fano islam dinuga dari kala kudlibi e dari fulo vettij kamuga wanama ekan timan kale fano vegendane duniya waha ichkavren arangalo kamaka timan kale e dari ko nulibe be kalemmi Hanzaliyya Sahal bin Hanzaliyya ekime ebes dari ko lifano abe kale fano vidalo wani timan kale fan lobi kurame timan kale fan dariyak member kurabaf duniya ngaunge kuriga e dari fulu vettida ekan timanna yamma heyokam bodovegemme duniyaga waha ichkavre duniyaga waha ichkavre timan kale fana ekam ma heyokam bodovegemme nikam isna dariyako nolibe mihako dariyako libumaki ena libe warbodo ufale gina duwastaka ko dariyako nolibe hurfa dengena dariyako libeja ena duniyamatiga gina faro ena libe emme bodati ufata ko terega ena liyana listo qur'an emme bodati kantatta ko tere kanta ehanatuga huri bekaleng Hanzaliyya mi sahabi bekalunge terega emme ma bekalunge tere himene wada ganwa bekalemme ei baytur ridwanuga bayatu hippe bekalunge terem bekalem
ekale faana vidala wani ifada halatu ga ekale faana wani ko timan kale faana dariya boli bifa edarifulu ufamu ge kurin edarifulu wettijikam ga wana ekam wegen daane timan kale faana duniya ga waha ichaka wuren ma heyo kamaka be kalum akhiratu ge sawaba dharmaya pura lobi migen dalil koddeni aslu emme heyo wegen ma kantattaka adi emme manfa kurani kantatta ebe kalum min kurabani ebe kalunang akhiratu ga libuma embe kale faanu migota vidalwani man kale faan efaden ma boda lobi kurawame hadis mibabuga kale faan ituru hadis fasfle gennawani an harith bin suwaid gari riwabe gemmani kale faan vidalwani an abdullah gari riwabe gembe قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله عبد الله بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربه سؤال قربه صحابي بيكلنا تبامي هم قترين كاكو هي لو بقراني إناغي مدلفورة إناغي وارث ورين نوا مدلا يا رسول الله مكربني إمس كاكو هي لو بقراني إناغ liben hori mudalaka bure enage warta verinna daan hori mudalaka ena beenun kon edi ena beenun kuran hori not egen ena manfaege zaatuga liben hori mudala vuren ena warta verinna du qur'an mudala lobi qur'ani ka ko hijje فقالوا هذوك صحابي بيكانوا دنا في يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه من مال وارثه يا رب ترنge kakku esnuwane enage warta verinna ba mudala ena beenun kuran hunna mudala walo ebbavore lobi wana mihako nuhunnaane eheduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani i'lamu dannash ami migotan ilah subhanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabba fami bani mi fadain qur'an ka ismi ibaratun i'lamu aisiya eg maane ki ei warugada amrike kurabani war muhimmu irshadike e devvani vidalwani i'lamu dannashe annahu laysa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi dannashe tebe mehunga terennuwe evsmihagu enage mudala buremba enage warta verenwa mudalam ena lob kurami ekive khalifan ita hadis kurabani ena duniyega mudarattaka lobiko e muda ena ekkura kamuga wanama astu hagigatuga ena me lobi kurabeni ekkoffa jama koffa herena beenon nokom mehunna ichsaki ena ge warta verennan ena maru afhodanichi ehno astu ena me lobi kurabeni kalifan hadis me kurabani astu hagigatuga insana me duniyamatiga me lobi kurabeni ena warta verenge mudalash ena yavani hadis gannani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani maluka ma qaddamt tibage mudalaki e tiba e akhir tattaka for kuri ichike manake akhir tattaka heja kuri ichike tibage mudalaki nuata tiba egen beenun kulli ichike tibage mudalaki e yaqul ibn adam ge darjabne mali aharenge mudale wa inna malaka min malika ma akalta hamaka shawarun enage mudalaki insanage ena mudalaki hamaykan ena khalichke adi awla vista fa ablayt adi tiba en li hedumen nuata annawne lafnama eba kore annawne ke enage mudalaki ei nuata ena sadaqa kureche ena akhiratka sadaqa kureche ena wach ehennuniya ena ekkura huriha mudalaki ei enage maruta vernattaka ena ekkura mudatake hagigatuga eiye hagigatuga tebam terengina mehonnaki ei warta verinnawa mudala lob kura ena wa mudala voren boda eme kalifan mita me hadis kurawani wara muhim irshad furtama sahabe kaluna kalifan mi faden warakina hadis was furta kurabba kankamuge hagigata hama mistakonge sikundita for koddin wattaka mi faden warakina ibarat tange bore ais egetere enu mehen hadis was wala kalifan suwal kurawani tebame nguteren muflisa ki kaako tebame nguteren bagruta faala mi haki kaako he sahabe kana suwal kan wakutun e sahabi be kana hitan arani dirham dinar nebbai kama din efa kalifan aslo hagi gatuga bagruta faawa faratun naki kombay kamoda de bad
ei emihum bodete heyokantan hipagen akhirat uhaga Allah baddal kurahiduga evene mihaka ghiba bunefa ana evene mihaka ghaduf ba fahim fon enage heyokantat tabaha levegen fon narke banname ei bangulotefa efade mitaga rasulullah hadis kurawani tiba mihgeteren ka ko heye lobi qur'ani tiba mihunge waartaverin nabba mudala tiba mihunge amilla mudala vuren sahabi bekarna visnefawani komme me ko slob qur'ani nage mudala shay nage waartaverin nabba mudala kaina no istane ekam rasulullah hadis kurawani unike gina mihun tiba mihgeteren mihun lobi qur'ani waartaverin nabba mudala ei ena komme gutte vesekko fada ittis ena kan ei kabbala kan nugendeven warta ver nattaka ena me kurani mudata ena beenu kurecce menuwi ena heda kurecce menuwi aden e foga hadis kurabani wa mal warisika ma akhart tibadu kuffada itchki ei tibage warta ver navva mudaleke tiba egen hegotuga heda koffi itchen ei tiba attaka e ආඛිරතට්ටකා ගෙන්දෙවේනේ මුදලට එම මේ හදීස් බස් ෆොලො මිතාංගා අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි ගෙනස්වනි කීබතෝ ඉල්මරින් සුවාල කරවා ඉල්මරින් විදාලවනි මි දරිෆුළු වෙට්ටුම් දරිෆුළු එමිහක දරියකු ලිබුමෆෝ ඒ දරිෆුළු උෆම් වුමුගේ කුරින් වෙට්ටුම් එනංගේ බාබුගා මේ හදීස් බස් ෆොලො ගෙනස්වමි වන් එයි ඉල්මරින් විදාලවනි ඒගේ එබ්බේනමකි එයි මුදලකි mudalaki ena egen hedakur etchakun ena manfaakura etchik hama egota daringeteremmes ena tawaba dharmayan edijikamuga wanama banduga wanikon ena libefawa dariyaku vettichikamuga anwata kudairu marwejjikamuga wanama ena ekama tawaba dharmayan edijikamuga wanama yaginuwas ena wa tawaba dharmayke ena ge dariyaku duniyamati gahinga hutta kurima vure yagime foi tawaba dharmayke ehm efada kameke meves efada kameke ena lobi kurani ena ge warta vare nabba mudrash hagigatu ge ena apani ena eyogutu ge heda kurechigge tawaba dharmay hadis efhami babu ge ituru hadis wasfule ekale faanu al imam al bukhari gennawani ha mimana dehawagata nuwata mitanga meyanna tin hadis wasfule ke swara muhim hadis wasfule migen al imam al bukhari rahimahullah anga dembenuwani kantattaka kimi aharmenge beer fushun hissi gotun aharmenna fenuntuge maccan haqiqat binaefawa kantattake nuukam bayan kurmattaka gennawa hadis wasfultake mitame furtam hadis wasfulga ei emihaku haqiqatuga ena duniyega ikkura mudataka ki astu haqiqatuga enage warta vernattaka ikkura mudataka ki astu eken ena sawaba dharmawani ena heyogatuga hedakura ichik ena mi lobi kurani enage muda ichika amilla muda kaman hikoggen mi ekko gina kurani mi haqiqatuga warta veringi mudale devana hadis fulaga dalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'adduna fi ar-raqub ateba mihum ar-raqub babe gotun ki ke hedannawan raquba ki kombe ekkamuga teba mihun raqubunge gotuga min kurani kombe heye nota kanda alani kombe heye qalu raquba ki ei are bah raqub mikiyani darin nulibe mihun adi ege teremes darin nulibe mihun teremes darin libumattaka gaden ummidu kurami tebe mihun teren raqub naki nota darin nulibegen e darin libumattaka ummidu ko mitibe mihun kanda alani kihina kon heteba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehduga sahabi bekal midannawani qalu ar-raqub alladhi la yulad lahu raqubun nakin wata mimihun nakin min darin nulibe mihun qala ehdu rasulullah hadis korawani la nonake eme kalefan kantattawge haqiqa nistakun balani beer fushon fenna kantattaka ekam haqiqatuga allah gazatuga aslaki ege haqiqa ege haqiqa bayan korawani nonake la ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا رقوبك اي تبام انتهي كراهم واكم النونه دارين لبي ميهن النونه رقوبنك اي اميهن الداريه كل بفا داريه مرو ديومගේ مصيبه نجهن ياسلو حقيقي رقوبنك اكم اكيب ඒක සබබුන් ena yallibe darumaya sawabu ena suwarga waddaman eme anna meduveriwa sababu narakain salama medura sababu emihakan nulibe e fursatu nulibe emiha ei haqiqi raqubaki ema kantattawge haqiqi kalege faano mitanga mi dannawani astu haqiqatuga migen harmenna ege echki insana
emihunge kankamuga islami shariatuga wazan qurani shar'i mizanunka miistakunge hittakuga mihun deke goittakege maccan nonka mi shar'i mizanu mikantatta kiralima mikantatta hagige kale faanme hadis kurabafani hadis ituru hen hadis wasfule hama mibabuga gennawa fawani rasulullah sallallahu alaihi hadis kurabani ma ta'adduna fikum as-sur'a al-imam al-bukhari bidalwani rasulullah sallallahu hadis kurabikama sanadun gennawani tiba mihun kinakun he nota tiba mihun terega banu musara badda mihun nota musara'a kura mihunge gotuga gunani kombayin hege balani musara'a kurmaki ei kule kulibareka gada mihaku bimmaccha wattalana nemmi egota kule kulibare mi divehe mikene banu musara bed mi teba mihunge teren kaako heye teba mihunge teren ekam kurani kombayek kam gate teba mihun dekani kombayin hege ehiduga qalu danwa fa huwa alladhi la tusari'ahu ar-rajul emihaki enage wargadakam miha ena ya migota musara'a nukura mihunne mane ban musara nubadda mihunne enage wargadakam mattaka komme gote besena molwane kangege e fada mihunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuneke walakin as-sur'atu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab ehnas mi musara'a kurami hunnaki emme warugada mi hunnaki ruliyan nahiduga ruli control kurami hunne ruli control kurami ema mitaga astu islam dienuga shar'i mizanuga kantattuge hagigen kalen fan mitai bayan kod barugada mi hunnaki janum warugada eva hashigalum barugada mi hunne nune emme barugada mi hunnaki ruliyan nahiduga ruli control pura mi hunne mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kara ema mi hadis wasfolta mita genes famati darifulu ma bandu kawaniko vette mi hunnan hudi tawaba dharma bayan kurmuge babuga mi de hadis wasfolo iturun adi itur tin hadis wasfolo al imam al bukhari rahimahullah gennawa fa mi wani miya ekkon itur filawlen algon men din mattaka ei kankamuge haqiqatake mi hun hi kura gottake nonka mihun hi kura gottake nonkan islami shariatuga kankamuge haqiqe kadalunga beenun kurani mihunge mingade nonka salaka mihun hi kurani ena miha aharmenna milobi kurabeni aharmenga milla mudata kush no haqiqatuga aharmenna milobi kurabeni warta venatta kadu kura mudata adi mihun hi kurani darin nulibe mihunne rakhubunne mega dar nulibe mihun arbe mikarappo mihunaki haqiqi rakubonnaki mahrum fawa mihunnaki darin nulibe mihunne mihun hi kuran ekam rasulullah hadis kurabeni unnaki haqiqi mi goton darinen mahrum fawa mihunnaki aslu emihunnaka dariyak libifa edari fulkuda iruga marunuwa mihun ekam gesa wabadaru nulibe mihun adi warugada mihaki mihun hi kurani janum warugada miha musara kuram warugada miha ekam warugada mihaki enage ruli control pura miha ema mi hadis asfurtakum egota mikam baya koddir mattaka al imam al bukhari mitaga me wahaka genwa afani egotum eta efada kitame misale kalefano algomenna hamaya genwa afabe misalaka algomenna hi vedane amankama kimi bodu niyamatake bayfaru aman gaumtakuga emihunnan Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ge sanga afonna emihun nattaka Allah subhanahu wa ta'ala udum rizqu tanamaskud debbe emihun muredo mattaka ekama harmen fenna man hiwana harmen meti bihada ni'mategge gina niyomel libi amankan mave gina evs undagu kaminati duniyage ulum ekam haqiqatu gayenno ehen hadis wasfule gane rasulullah hadis kurabani shahidegge ma ekkan egekam gawanama e shahidu miha shahidu mafoga anekka Allah gazatuga edene duniya faadema anekka ituru shahidegge gotuga ena maruwe dimattaka ekamge sawaba dharma engejjekam gawana ema kankamuge haqiqataki mi beerfushun harmena fenna hore got kantattake ennon e shar'i mingaduga kankamuge haqiqe kira adin al-imam al-bukhari rahimahullah itru babe migennawani babu husnul malaka alonnam heyokon hitun nange babu alonna heyokon hitun nange babu nuwata emi hegge belumuge dashuga wa mi hunna heyokon hitun nange babu emi hunnan oga terwama emi hunnan heyokon hituma emi honge kantatta fudda denuga emi honna waagi veruma mikan kama bayan kurefawa babe mitanga al-imam al-bukhari gennawa fa mi wani
migotum mi alonnam heyukon hituma emihunge belumuge dashugawa mihunnan ogateruma ki Allah subhanahu wa ta'ala insaniyata kurabwa fawa wasiyatahu terega himene wasiyate hakku takuge ayatu gotuga ilmeringe meduga mashhur fawa ayatuga ilah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa bani wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a tabamihum Allah subhanahu wa ta'ala ma'alakum kurashe adi ilaha ibsacce baveri nukurashe وبالوالدين إحسانا أدي ما ينبفين إحسان تريواشي وبذي القربى أدي غاي تماغ ميه النشا يتيم النشا مسكين النشا والجار ذي القربى تماغ أوتر النشا والجار الجنب در أوتر النشا والصاحب بالجنب أدي إمي غاي رحمة ترياشا وابن السبيل دا ترور النشا وما ملكت أيمانكم أدتباميهم جي بيلم كده شجاع وعلنا هيكم هتاش إما مي الله سبحانه وتعالى جي وصية جي ترى ديها فرات كا إله سبحانه وتعالى هيكم هتما وصية كوفا ديها ميهم جي ترى جاي بهمنة ميهم جي بيلم كده شجاع وعلنا بيلم كده شجاع وعلنا علنا كي أي هنغرام جي ميدانوغا هنغرام كورو مفهوغا أسير كورو مسلمون أسير كورا مشركون جي ترى نوتكافرون ترى ميهم بيجن دني علنا emihun ge belum ga dashati be baymi muslimun ge belum dashati be bay memihun hekon hituma kale ge faano angawafa wa hadis wasfulta mi babuga aisfa wa ekotum mi babuga geneswani ali ibn abi talib ge arih riwaya fa wa ribate ekale ge faano wa dalwani inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale ge faan alas kamfuluga margumuge avaharumuge alas kamfulu gadave boduwe gen dia hinduga قال بدارو يا علي يا علي ائتني بطبق اكتب فيه ما لا تضل امتي تمن كلفانا جناشه هيلا تمن كلفانا جناشه كاشي ليومتكا تايرو گنگوله چنگي طبق كاشين هدي فواچ ليومتكا تمن كلفان ليومتكا جناشه طبق kashin hedifa walimattaka benu kurweche aktubu fihi ma la tadhillu ummati eti gati man kale gfanu liumattaka timan kale gfanu ge ummay magufurdigan nudane kantattan eti ga liumattaka genesteshe nibuna tobak nota kashin hedifa liumattaka tayyar kurefa wafila ehduga ali gfanu midannawani fa khashitu an yasbiqani tenti man kale gfanu biruflu ganejje timan kale faano echen hifagen awmge kurin kale faano awhar hinga danat timan kale faano birgati faqultu dan timan kale faano danna wafime inni la ahfadhu min dhira'i as-sahifa timan kale faano ge ay dandiga liye rakka ku faano me kiyade bash ilmer bidalwani hadith ilmer bidalwani mitami nassuko hadith nassuko liuno mihunge kusheke mitami mi hadith wasfur al-imam ahmad kalifan ke musnad ga iswa riwayat ga iswani musnad ga iswa riwayat ga iswani timan kale ke fan e dasko rangalam eti daskullana liya wahaken timan kale ke fano e rangalam daskullana me timan kale ke fan hadith ke nas ga iswani inni ahfadu wa a'i adi timan kalefana eti das qur'ana me adi waran rangala helun teriwana me bas fulade manaki e genne wattaka wagutu beenu wana tanaka gossannam waira ekalege fan e muhim hadis bas folo hadis nokara wanis awahar vedanati den timan kalefan dannawa fi timan kalefana e das ko fana me den vidalwani wa kana sahu baina dhira'i wa 'abdi ehdo ekalege fanuge boful wani timan kalege fanuge ay pulo matige awahar fulo kayri fawa bari kalege fanuge alas kam fulo gado fawa wagutuga ehi duga kalege fanu wasiye kuramunne diei yusa bis sala namaz kurma namaz wasiye kuramunne diei waz zakata wasiye kuramunne diei wama malakat aymanukum aditi abami honge belum gida shugawa alonna meduga wasiye kuramunne diei wa qala kadhalika hatta fadat nafsihi ifadainne kalege fanu timan kalege fanu ay dandi matiga evi kalege fanu furan fludanden wa amarahu bi shahadati an la ilaha illa allah ehi duga kalege fanu amru kuramunne diei allah men wihaggo gen alokam be ilaha kunwa kama shahadata
وأن محمدا عبده ورسوله أدي محمد كفانك إله رسول أدي على رسول كما من شهد بهما إذ كلمة هيك والجميعك حرمه الله حرم على النار إميه كمتش النار حرام وانه مي روايتك مي حديث بس فلوغا أيسا ميوا بس مي حديث کے سند کے گتم مي ضعيف حديث بس فلے نو تو ضعيف سند اي مي حديث کا ہی میں نے نعيم بن يزيد کی اي کاک کنے کے راوی کم گاواتی ضعيف وگم بنے مي حديث بس فلوغا مي ونی علی کے فانگا اپلو متی گا وانی کو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوها فلو وی کما نمس صح کون ایسا ونی بخاری کے روایت کا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بس فلوغا کلے فان وداع کمنا وداع ونی kemana ge hen abi kawunum gana fakhur werum gotum bone ule basfule ge gotuga qabaltu Allah baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti ekama vidala wani kalefano awaharabi timan kalege faano ge mefulum timan kamana ge mefulum matiga wani koshe timan kamana ge mefulum matiga wani koshe adi kalege faano fastano devuni timan kamana ge kotri kologai ehma mi hadis basfuluga miwa ali ge faano ge ay puluga waniko marwe kama anwata waharwe kama ewa riwayataki ei ilmer midala wani ei dhaif riwayatake dhaif riwayatake mi riwayat namamis mi riwayatuga miwa wasiyatuga terega mehimene mi wasiyatuga terega mehimene namada wasiyai kurma adi alunnan hekon hituma wasiyai kurma ki ei sah hadis takun sabitu namas mi riwayatuga ibawe zakatuga wahabis zakatuga mas ei kalifan hadis kura bika mi riwayatuga miwani yusab as-salati waz-zakat zakat lafzu mata zakata wasiyai kura bika makka kalifan ge fahuwa gutuga wasiyai kura bika makka sah riwayatuga aisfae nuwe namaves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun sahhata warid wegen aisabe namada mihunge belemu gitsugawa alunna heyokon hituma aisawa hadis baswalta ema mi wasiyatuge muhimmukan dekamakon eba algonna hamakodde furtama kamaki alunna heyokon hitun gulwa famati namada vidige ema ekamuge muhimmukan ga dekame devana kamaki kom ekale faano ge hayatu ge emme fahu duwas kolge wasiyet tawge tere imene wasiyet ekam gawati ekale ekmes emme fahu ge wasiyet ki komme faratakum was qur'an emme fahu wasiyet ki emme muhim kan tattaka qur'an wasiyet ilmere vidal ehm fumuge sabo mi wasiyet ki wara bodu wasiyet gotuga me ummata wasiyet gotuga ilmerin vidal wani den efo ga mi shahadatu ge wahaka shahadat narkan salami qur'an kamuga bawr hadis asfultan aisave muad ge faanu hadis asfulga sama mi ibaran aisave mi hadis adi sanadu ge gotum baifis mi bunawono kan tattaka ki mi kama dalilu liben hori kanka adin efo al imam al bukhari ituru hadis asfula mitanga ebagennawa hama mi babuga israil an a'mash yari hon riwa ko rabbani عن أبي وائل جارهن عن عبد الله أبي وائل عبد الله جارهن رواية كربيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه أجيبوا الداعي تباميهن دعوت تكن إجابة ديشه معنى كي كاوني جي وليما تكد دعوت تكن إجابة ديشه ولا تردوا الهدية هذه هدية الدبجياتي رد نكراشه ولا تضرب المسلمين ادي مسلمون غاغا نتلاش اما مي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيه كروا فامي وني ورم مهم تنكمك فرتم وصيتك مي وني اجابه الداعي كاونيගේ වලීමාය දවතු දෙවිජකම් ගාවනම එයන් ඉජාබත් දෙනවා ඉල්මෙරෙන් විදාල වනි මි හදිස් වස්ෆුලා අදි එනෝ මෙ හදිස් වස්ෆුලා තවක බලාෆා කාවෙනිගේ දවතන් ඉජාබත් දෙනවා කියයි වාජිබකේ කාවෙනීගේ දවත එනොන් දවත කෙන කාවෙනීගේ වලීමාගේ දවත ඉජාබත් දෙනවා කි එයි වාජිබකේ උදුර්වරියක මෙනොවි හාසිරවාන් ජෙහෙනේ ඒ වලීමායිග්ගා ඉස්ලාමී ශරීයතුගා මනාකුරා ශරෝගා මනාවා කමේ නුවාකම් ගවානම ඒ ඉස්ලාමී ශරීයතුගා මනාකුරා අද්විස් කමෙන් ඒ ගහිමෙරජිකම් ගවානම මි වාජිබු තෙරේකෂෙන් වන්නා එබැයි එල්මෙරන් විදාල වනි වලීමා කාවණිගේ වලීමාන් ඉජාබත් දෙනවා කි දවත දෙවිජකම් ගවානම වාජිබකේ ඒගා ශරঈ ඛිලාෆුම් තකේ නුවාකම් ගවානම උදුර්වරියක නුවාකම් ගවාන දෙවන වසියතුගා අංගවණී ولا تردوا الهديه هديه امنيه غفرات لبجيام وبسردنا قراش
ಹುರಿಗವಾಣಿ ಮಿತಾಗ ಅವನ ಮೆನ್ ಕೊಮಸರಕ ಕಿಯಾ ಹದಿಯಾಗೆ ತೆರೆಂ ಬೈ ಕುಡ ಮೆಂಬರು ಸೈ ಕುಡ ಇಚ್ಚಿಗೊತು ಕನೋ ದಕೇಶಿ ಅವಟ್ಟರಿಯಾದೆ ಹದಿಯಾ ಎನ್ವತ ಹೆಂ ಫರಾತಕಸ್ ದೆ ಹದಿಯಾ ಎಮ ಎ ಹಿಫಾ ಫರಾತುಂ ಕಿತಮೆ ಕುಡ ಮೆಂಬರೆ ಮೀಹಕತುನ್ ಲಿಬುನಸ್ ಎ ವರಬ್ಬೊಡು ಇಚ್ಚೆ ಗೊತು ಗೈ ಮೀಹಕು ದೆಕೆನ್ ಜೆಹೆ ಎ ಹಿಫಂ ವಾಣ ಎ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಸಿಯ ಕುರಬ್ಬಾ ಫವಾ ಕಮೆಂ ಎ ಹದಿಯಾ ಮೀಹಕು ಫರಾತುನ್ ದೆಬೆಜ್ಜಾ ಎ ಚಿಗ್ಗಾ ಹಿಫುಮಾ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಂ මෙවැනි අල්ගොල්මන්ගේ මේ මවුදුවා ගොළුම් හරිබා වලා තබ්රිබු අල් මුස්ලිමීන් මුස්ලිමුන් ගාගනු තරාෂි මුස්ලිමුන් ගාගනු තරාෂි ඒක තිරේ වන්නානේ අලුම්ස් මේ හදීස් අයිසවනේ අලුම් නම් හේකොන් හිතුම් නංගේ බාවුගා මුණින් ආම්මකෝ කලේ ෆානෝ හදීස් කරවහමනේ මුස්ලිමුන් නම් අනියාන තරාෂි මුස්ලිමුන් ගාගා නුතරාෂි මේකෙන් ඉස්තිස්නා වාණි මුස්ලිමුන්ගේ තිරේ අල්ලාහගේ හද්දෙක් ජහන් ජෙහෙජ්ජ මිහෙගේ ගාගා හද්දෙක් ජහන් ජෙහෙන නුවත අදබ දින මට්ටක ඉස්ලාමී ශරීයතුග අයිසවා ෂර්තුතකුගේ තෙරේ ෂර්තුතක එග්ගොත අදබ දෙන් ජෙහේ මීහකු අදබ දෙවේ ෆරාතක අදබ දිනු මිකන්තත්තන් ඉස්තිස්නා වානේ ඉල්මෙරින් විදාලව එනස් ආ මුසූලේ ගොතුම් මුස්ලිමකු අනේ මුස්ලිමෙක් ගාග ජෙහුමකි මුස්ලිමකු අනේ මුස්ලිමෙක් ගාග අනියා කුරමකි ඉස්ලාමී ශරීයතුග حرام كربا فواكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كربا فني إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم تبامهم ليا تبامهم مدلا وأعراضكم تبامهم أبرا متكتشكي حرام وجنبا الكسر هن هذا سوسفل جاي سواني مسلمك جلي كوباغ حرمة فرن ما حرمة تركم بدرچكي එම්මෙ මුස්ලිමෙක් ගයි මොහරිගෙන් දාලේ අල්ලාහගේ හසරතුගා කවුබාගේ හුරුමත වරෙන් බොඩේ යදහරමන ෆෙන්නාන මුස්ලිමුන් ගෙලේ ඔහරෙමුන්දා මගුතකුගා ඔහරගෙන් හෙදෙන ගස්සා කම අල්ලාහගේ හසරතුගා ඒගෙන් එම්මෙ මුස්ලිමෙක් ගෙලේකි කවුබා ඉලාහගේ ගෙකොලවරේ මායිච්ච මායින් වෙගම් වායිච්ච මුස්ලිමෙක් ගෙලේ එම මිහිසාම ආරෝණගේ මියදගේ ෆිරාවලෝ මත හදීස් අකියුම් කුර්කොල්ලාන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් යන්න හෆ්තාගා නොත දෙන් අන්න دوهيغا غنن باقي هوري مبابغا هوري حديث وصفرت كيان ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته